हिस्ट्री मेकर बलूची। कलम के ये जोड़ कुतमान लतीफ़ साहब है मिन्नता के रंग के आया मनाही शरफ बख्शा दीवाने मनी निंदों के वाजहा वजह बाबा ईसा बलूच रमज़ान साहब अख्तर साहब कादिर साहब मनी दोस्त संगत ये कंचे सरहाले के मनी पे में एक नोदरबरे ज़ुबान लफ्ज़ां के यादब है बुद्ध कं के आइए तको पहलुआ आइए के हदूद आइए आवड़ा की शीत कुत मकन के दुरुस्त सीनियर मर्दों निश्तगा आहानी अदब सरा लफ्ज़ा के सरा शागिर्द तूका के अर्ची सुरपुरी हस्ते आहानी निगाह शरीय सरा सक्के हो यक वती एक तजर्बा ही गोने हद का लतीफ़ साहब के एक एदा चिस्वही करगा बुक रीडर्स है नामा मैं सरपतबा के ए मैं वास्ता सिकेने कि माँ इदा स्टेज सरा शुमेदी माँ के से गप करेगा नुवर रमज़ान साहब गुमा दमानिया पे सर गप्पाए था कि लियारिए तो का लाती अच्छे मर्दों मस्ता के मन ज़ाती सूरता आहाँ चिस हक बाज इंस्पायर बुतगा वास्ता और माँ ये स्टेज सरा के गप करेगा बाज रंदा माँ जेड़ तक के लियारिए तो का लते मुकर्रर के बुतगा आ खदियान दे पदे बूश बिदारे चूँकि लाला फ़कीर मोहम्मद के मानो रमज़ान साहब ये ज़िक्र हैं और वजह लतीफ़ साहब कहते हैं वो स्टूडेंट लाइफ अमा ज़माना का कहते हैं एक शर्रे मुकर्रर गुश्तांग दयो का ची यक्की बुता और अस्तिम मैं भी अंगता आग फील्ड तो काएं बाज़ी जगह बल्कि गुश्तांग था भले इश्क के लाते मैच आगर तो का मागिंदे के लाते मर्दों से होती रोज़गारा होती कारा चे रिटायर के बाद आज सरपतबा के मार्च ज़िंदगी ईद के कारा हूँ रिटायर है आ गोशा नशीन बा निंदा भले लतीफ़ साहब हमारा बावर के हाँ वती सहाफ़ती ज़िंदगी क्या आई या सहाफ़ती ज़िंदगी एक शर्रे बढ़िया वाज़े था सीओ से साल कसाने मुद्दती या कसाने दौरे नहीं ऐसा मैं कह रहा मर्दों कहते हैं 5 साल 2 साल कहते हैं आ सहाफ़त करना वो तो मज़ने साफ़ी सरपतबा के माँ कहते हैं मज़ने जहमी जाता भले वजह सीओ 6 साल कहते हैं सहाफ़त को था रिटायर होता भले अंगता हाँ रिटायर नहीं किताब निविश्ता कर गए ये बड़े मराकश जुड़ कर गए मैं पे में नाजाते मर्दमान हम कहते हैं आन बोर्ड जूर गए कि शुमा ब्याह होती कहते ख्यालात या होती आयालानी दर्शानिया बेकने ये मैं वास्ता बाज मज़ने सकेने गप्पा लतीफ़ साहब मनते ही मिन्नतवार वो दिले जोला का वो टीम है दूसरा नो हमारा सरहाल के मना दयाक बुत्ता के मैं लफ्ज़ां ज़िक को मर्ची लफ्ज़ां की एक नोदरबर ये जहता वादी के माँ लफ्ज़ां के जिंदा चाह रहे तो लफ्ज़ां या अदब या लिटरेचर के उर्दू अदब शक्वी अंग्रेज़ी या लिटरेचर हैं तो ये लाती लफ्ज़ां ने तो का ये गिशेना गो सज्जे महलूक का मुतमैन कनक सकबाज के ग्राने चूँकि बिलपर्स मेथी और गुशी के लिटरेचर हमारी चीज़ें के चा आमा किताब के अर्च इल्म के आतका गुमारा सरबुता कहते हैं लिटरेचर हैं वादव इब्न खुल्दून गुशी के ना आर्च इल्म के हस्ते दुनिया तो का जानशी के हस्ते हैं दुरुस्त के हस्ते यकजागाबान तो कहते हैं लिटरेचर बाज़ जगह कैसे गुशक भी के लिटरेचर या अदब कैसे जिंदे हादी के वो यक ज़माने की तरक्की पसंद अदबा या इशच पेशतर इशच रंग के हस्ते एक मज़ने बेसे वो बज़ने अबरी बुतक के अदब बराए ज़िंदगी या अदब बराए अदब हमा मर्दमा के अदब बराए अदब कब जता हो हमानी लेकर बुतक के अदब बराए ज़िंदगी आना ये मर्दम रिजेक्ट को तक कि भाई अदब चूँ के हस्ते अदब बराए अदब तो तख्लीक करने गए लाते मर्दम उसी के अदब तय हमा दाखिली के हस्ते तई तहा यक तख्लीक के तई दिमाग वजी या तो चगूशा इश्कुने तई तहा या अंदर से यक वशीयत तो यह हमा जमालियाती तई ऐसा बुटू इनी आ हदब है लाती उसी ना भाई तो कैसे तई छप्पो चागरदा के अर्थ
سورپوری کے بوگا ہیں رائٹر بائدے کہتے ہیں یا کاغذ سرا نوشتہ بکن تو دیکھے مردمانی دیما پیش بکن کے تئی شاگرد تو کا یا دنیا تو کا چی بوگا ہیں وہ لاتے چلو دیم تیرا قدم ہی لوگ کا یہ سلوشن ہی ہم درگیش گئے مردم لوٹا کنا کہ بائدیں رائٹر کہتے ہیں وہ تھی شاگرد تو کا نویسانے روانے رائے دیا گئے بھلے آ کہتے ہیں یہ سلوشن ہم در بگیجی مطلب آ کہتے ہیں ڈاکٹر و طبیب کردار ہوں بکا کہ آما نادروائی تی سوسائٹی ہے شاگرد ہے آما نادروائی کہتے ہیں آئیہ دروں بگیجی او آئیے علاج ہم بکا نو منی گوشی کے مقصد اسے کہ تو وقتی عدب سرا کے جیڑے آئیے لہتی لفظانی تو کا بند کرنا کہ عدب جنت چیئے ای سک باز گران ہے نو کہ ماں کھائیں اور پتہ عدب جنت کہتے ہیں یہ لفظ کے ماں نو عدبہ کی کچھ گائیں اردو اتہا یا کرگورہ کے میں زبان استا ابدومی صدیہ چا پیسر تو یہ لفظہ پا لٹریچرہ عدب واسطہ کہتے ہیں نگندے نیستے یہ اجدمی صدیہ نوزدمی صدیہ چی پاد کہتے ہیں یہ طرح گندگ بھی عربانی کر رہا انگتا کہتے ہیں کہ یہ لفظ عدب کہتے ہیں اخلاق کے واسطہ کہتے ہیں کارمرز بھی اس نے سلوک کے واسطہ کارمرز بھی بلے انگریزی تو کا لطیف صاحب نشتہ او دا لٹریچر کہتے ہیں کارمرز بھی او دا اخلاق کے واسطہ او دا کہتے ہیں وہ تی جند شربو کے واسطہ کہ تو ہمک روچی زندے تو کا مردمانی گمتی رویہ ہیں آئیے واسطہ شاید کارمرز میں بھی نو ماں کہا بلوچی عدب نہیں مگا کہ ماں نگاہی شاک دیں گوڑا بے کر رہا بلوچی عدبہ ماں کجا چھے بندات کرنے کہ میں لٹریچر میں عدب میں زبان بلوچی لٹریچر مارا کجا چھے گوں ہم گرنچ چھیں یا کجا چھے ماں آیا مارا دست کبھی لاتی جاگہ کہ ماں گندیں گوشن کہ بھئی تئی کر رہا شاعری انو بھی وعدہ کہ ماں کلاسیکل شاعری سراوتی کا کہ نگاہی جانے کہ اورل لٹریچر ہیں تاکہ اتکا ہمارا سربتا 480 سمتنگ ہمیں زمانہ گا چی کم و پیسر ہمیں زمانہ گا بلے گوشند کے تئی کر رہا سیوی اجریہ بسام کرد نامی شاعری نشان ترہ بسام یا بشان کرد کہتے ہیں نامی شاعری ہے مثال ہم ترہ دست کپاں کہ خراسان حاکم لطیف بن لیس ہے دربار شاعر بھی یا بلوچی بتا آئیا بلوچیہ کہتے ہیں قصیدہ ہو ہمیں فارسیہ ہمیں پہ ہمیں چیز ونتگا بلے سیمی اجریہ چی تو بغیر پدر اندہ بیا ایک بلاہیں طرح کہتے ہیں گے پی بھی ادا تی لٹریچر بلوچی لٹریچر ظاہر نہیں اگر تو اسے کہ بھی بلوچا 5000 یا 6000 سال یا 11000 سال کہتے کوہن نے یہ سرزمین سرات کا یا ایک اتحاد کا رشتہ بلوچ گوڑا تئی لٹریچر پرچہ 488 اگر مانو یہ کلکولیٹ بکنے 2001 کا یہ 530 سال یا سمتنگ بان تو آیا بلوچ زندمان بلوچ کہ آئیے زندگی کے گوازی نگاہیں سرزمین سرا ہمیں 536 سالہ 536 سالہ کہتے ہیں بلوچ کجا ہیں آئیے لٹریچر کجا ہیں آئیے عدب کجا ہیں کہ گندگ نبی مطلب داستان شکلہ بھی شعر شکلہ بھی یہ کجا ہم شکلیہ بھی نو میں لٹریچر کے مکائیں 14ویں صدیہ ادا نت طرح کہتے ہیں رندو لاشار جنگ کے سہاں کے سربتگا ہم کہتے ہیں ڈنی مردمان کہتے ہیں اتکا گو ایدہ کہتے ہیں ریسرچ کتا و ایدہ پٹپور کتا بلکہ آواتی میشان و کارانی واسطہ اتکا گا آر لیچ نامی مردی بتا کہتے ہیں اولی مرد بتا ایدہ کہتے ہیں اتکا 15 یا 15 تا 35 آئی مردہ کہتے ہیں کار کتا آئیہ کہتے ہیں ایدہ کتابی دست کپی پیشتر اوتمان کلمتی نامی ایک مردی کہ آئیے دزنوشتے بلے انگتا ہاں شاید مردمین دستہ نہ کپی بلے کمالان گچکیے کے دزنوشتے ہیں یہ مرد کہتے ہیں مقرانا و جالاوانا تران یہ 838 زمانہ گا آئیے دست کپی ہمیں دزنوشت تو یہ دزنوشت وہ تو پتہ علمیہ ایشے کہ میں مردم کجا ہاں یا انگریزی ڈننا چیت کا تئی لٹریچری گونے رو برٹش میوزیم آئیے جمع دا کمالان کلمت گچکیے کہتے ہیں دزنوشتے ہیں اودا ہیریں لائبریری تو کا اودا ہیریں برٹش لائبریری کا صحیح نہیں کہ ادا تئی کر رہا ہے کہ لٹریچر نویسک بتا نوشتہ کتا ادے بلوچ حال ادے زندمان ادے ارچی کے مطلب آئیے وسا بتا آئیے نوشتہ کتا شتا اودا کہتے ہیں برٹش لائبریری تو کا آ رہا ایر کتا نو سر چوبی کے اہدا یک پولیٹیکل ایجنٹ کے نے ماں ادا چاہ رہے کہ
میں ودما لٹریچر گپا جانے پوشتا چک جانے تو میں کرا ایدگے زبانہ نی مقابلہ ہا کہ تے کرگورا زبان کے کار کنگا وتی زبانہ وط پد جنگا ہمیں مردمہ کے گپا ہاں آر لیچے ایک ہے تدا کہستے ہیں وتی مشن وتی مقصد واسطہ کیا یہ کمالان گچ کیے وڑے نامی مردی کہستے ہیں یا وتی دس نوشتی نوشتہ کتا وہی شدستی باہر تو یہ مردی ہوں دور ندا جاگیا ایشہ باہر شرنے جاگیا باہر تو سر کرتے کہستے ہیں پدا کہستے ہیں یہ اس بلر نامے مردے کہستے ہیں ہاں پدا کہستے ہیں ایشہ درجہ کہ بھئی یہ کتاب ہودا چیا یہ رہے برٹش لائبریریا الفن بائن نامے دے مردی بھی تو ہمیں زمانہ کا کہستے ہیں دماغا کار بھی آئیدہ کہستے ہیں مردہ ڈاکٹر نعمت اللہ گچکیے گوشگیں کہ یہ کتاب من شتا درجتا منی سر کپتا ہودا برٹش لائبریریا من دیستا کہ کمالان گچکیے کتاب ہمیں وہ دہیریں اور آئی ایک نسخی آورتا گوں بلوچی اکیڈمی داتا عقل خان مینگلا کہستے ہیں شیعہ کب تک چھتگو درجتا شرکتا پدا اشتاد یکا بلوچی چاپ ہوتا بلوچی اکیڈمی چاپ ہوتا وسط کے دوسارا سے پیسر ماش ہوتا کہتے ہیں وڈا منو گلزار صاحب گلزار گچکی صاحب انچو ترہ بڑا غوث پر بیزنجو صاحب لائبریری ہے تو کا شک نسخہ ایرت گوڑ ماں اشرا پورن کسی کاپی کو تو وہ گوما آورت کو نو شاید ادا کیسے تیکر رہا لائبریریاں کتاب جہاں ایوڑے نسخہ دست بکپی ہستے یا نیستے مطلب ایہوں میں زبانہ کہستے ہیں یک نیمگیا دیم تر رہنگے کہ ماوتی لٹریچرہ ماوتی زبانہ گوں چچو مطلب میں ہوگو تو امی مردمہ اجدومی صدیہ کے تو ایکار کے کتا یا ابدومی صدیہ ای زمانہ گات کگا ادھر ڈنی مردمات کگا بودھ کہاں کہ آہانی وطی مقصد بودتگا بلے لاتی چیز بلوچیہ داتگش گو اور لاتی مطلب انچے کار بودتگا کہ آہاں میں مردم سکین داتگا کہ یہ پڑا بیاہاں کار بکنا رندہ بعض مدتا چی پاد نو نوزدمی کرنا زمانہ گا کہ تو کہے یا ای زمانہ گا تو گندے نو ترہ کموں کے کسانے سروپوری گندے گا کہ ہم اس سروپورا کیسے طرح ہمیں زدتے 70 سال 80 سال 90 سال میں کہہ 80 سال 90 سال وہ سک باز ہیں ماں شوتا کہتے ہیں گوادرہ یک مردی ناکو گوارام نامے مردی ماں انٹرویو کتگا ریکارڈ کتگا گوادر زمانہ کے قصہانی بابتا کہ 70 80 90 سالہ پیسر گوادر چون بتا ایدہ مردمانی ہمو کروچی زند چون بتا ناکو انچو گپائیں کہ پورا ایک گپ آئی ہے مطلب زکی روچا مرچی کستے سنڈے ہیں پورا زکی ہفتہ روچا ہی گپائیں کہ وجہ ایدہ ہوا ہمیں چو کھا بتا ایدہ مردمہ کستے روگن بتا شلانج بتا زندگی باز شرے وڑیا گوستا گوڑا بھائی سنگت ہے جستو کہ ناکو تو کدی گی گپائے چی انو کدی مطلب یہ مسکتا چے یہ عمانہ چی پیسر کے عمانہ دستا بودتا پیسر گوشی ہو چھوڑا ناکو ترہ سمائے یا گپا 70 80 سال ہے گوشی ہو 70 سال ہے 80 سال ہے مطلب آئیے نزا کے استے 70 80 سال دورے گپے نہیں بلے ماں کیستے گپا جنگائیں وطی لٹریچر ہے وطی کیسے لفظاں کے گپا جنگائیں ماں اجدمی صدیہ گپتا ای درمیانوں تائی کہہ رہا کار چیچوا تائی کہہ رہا کیستے لفظاں کی کار چی بتا تائی مردم کو جہاں آیا ای زمانہ کا وانندگی مردم نبتا چلو چاکر گوارا میں جنگا انچو گوشنت کے ای جنگ کے بتا ہودا سیست کیستے ہیں عالم و وانندگی مردم جنگ بتا دیکھیں بعضی نقصان بودتگا انسانی نسل کشی بودتا لڈبار بودتا بلے سیسد عالم بودتگا آج زمانہ گا کہستے ہیں یونیورسٹیز نبودتگا کالج نبودتگا اسکول نبودتا وانک جا نبودتگا بلے سیسد عالم انتو کا آماہانا عالم کشا بودتا کہ آہانا قرآن شریف وانتا جزے وانتا وانک زانتا رادر بری زانتا مردمی سوجدات کت کتا سیسدہ چے بورز وجہ مردم کہستے ہیں جنک بودتا کشک بودتا گار کنک بودتگا بلوچے وطموتی کسنے جنگا اسے چے پد کے تو کائنو ای سجہی زمانہ تک رگ وزان ہیں روانی اداتی لٹریچر گار ہیں تو لٹریچر نگن دے دومی زبان دومی زبانک دومی کے تک رگ ورہ سیمی قوم استا آوتی کارا کنان روانا منی تے کرا بردم کشنگ بھی جنجال استا قومانی دیکھے قومانی ہوں مستری جنجال بودتگا تو یونان تاریخہ وانے تو دیکھے دنیا کیسے تاریخہ وانے اودا کیسے دنیا جنگ جدل بودتگا پرشت پروش بودتگا مسئلہ و جیڑا بودتگا بلے ہوتی لٹریچر کیسے پازتا داشتا اور سنبھالتا ایک جاگے ہے منی تے کرا عالمی آئیشے کہ یک انگریزی کے منی تے کتابہ بار تو ایرکا پد 7 سالہ بعد 70 سالہ پد مناتر رسی بلے منی تے سنبھالتا کہ کار زکا کیسے چیئے استا زک کے زمان کے کارا کے ماں ہوتی لفظاں کے کائیں منی تے لفظاں کے کار کیستے کم ہو پشتا کے ماں چک جنے
بقول واجہ گوارا میں گا ناکو گوارا میں گا ابتاد اشتاد سال کسانی گپ پینے اس رحالہ کے مرچی ماں کے گپ جنگائیں بانک زائدہ گونا بیچ لگژریہ میں تقریباً ہمیں نزدیکت بلا یہ لیاری اگوان یہ گیشتر فوکس ہستا کہ ماں لیاری لفظاں کے سرا کار کر گئے ماں سرجمیہ ہوتی لفظاں کے گپاں کہ میں لفظاں کا آتونے خاران و رخشان بی آتونے کوئی سلیمان بی تربت بی آدمک بی مکران بی یا تئی رویر کپتی بلوچستان بی آہانی لفظاں کا کہ ماوتی بلوچی لفظاں کا چارے صاحب میں کر رہا نہ زکا آوڑا کے استے ماوتا دلا وش بکنے نہ زکا آپے میں چیزی ہوتا نہ مرچی آرفتارہ کار استے کہ ماوتی دلا وش بکنے کہ ماں یک راج حیثیتا ماں ایک لٹریچر یہ واؤن دی نوشے مثال اثر مطرح یہ وڑا دیا کہ میں کر رہا ماں وتی نوشتاری رنگا کے وتی لفظاں کا ادا گندگائیں تھئی کر رہا باقاعدہ کار کے استے 949 چی پاد اما مردمانی کے استے وارتگے نا آہانا درشانتگا ماں کے استے آہاں پدا چینگو کے استے آہانا گاجیل کنگائیں تئی لفظانک تئی رجانک تئی آزمانک تئی رجانک تئی 949 کے استے دا تئی ریڈیو جوڑ بھی آہم لاہتی مردمانی جود و کوشش تک اس نے ریڈیو جوڑ کرنا آئیے تو کا سید ظہور شاہ آشومی وہ بلائیں کر دی استے کہ آئیے ہما کاراں کے کاراں ماں آگاں ہوتی دیکھے 7 سال بوازے نے سید ظہور شاہ آشومی کاراں ماں کت نہ کنے دومی نیمگا آگا ماں مولوی خیرمند ندوی صاحب ہے کہ اس نے کردار گا بکنے کہ آئیے گو کہ نیکرائی حوالہ گیشتر کار کتا برے لفظاں کا یا مزنی مڈی داتا یا سکین داتا منا یاد ہے گپ میں بعض جگہ بعضی دیوانہ بعضی مجلسان تو کا جتا کہ یہ منی گوشاں عشق ہوتا کہ ندوی صاحب ہے کہہ رہا کہ من نشتگے تا یک روچے من اسٹوڈنٹ تا وانگا ہے تا گوڑا من ایدہ کراچیہ کے اتکا من ہمیں کتاب کے اتکا سوگات اتکا قرآنہ میں کر رہا اتکا اسکول اتکا ما چاہتا میں شہرہ کراچیہ روچے دفتر بارک ہو جائیں ما شاہ بگیتے عابداس کانی کے ایم سی بلڈنگ ہے پنجاؤ سے کوٹی شمارا درستان یاد بھی کیا کارتا بلے اشیاء چے پیسر کسی ندوی صاحب ہے کار ندوی صاحب گوشی کے ایدہ وادی ریڈیو کے پاسبود تا کراچی ہے تو کا 946 رمضان صاحب منا کریکٹ میں کہا کہ لاتی جاگہ 948 ہم کا پستے کہ 948 ایدہ ریڈیو بو جگ ہوتا گوڑا صاحب ماں کے سے شتگے زد بخاری آئیے شما باب تشریح زانے مرد کہہ رہا شتگیں کی وجہ شما ایدہ ریڈیو سیکشنی پچکتا بلے میں بارہ کجھے کہ کراچی تو کا ایچو بلوچ نشتا ایچو مردم نشتا یہ قصہ ندوی صاحب منی گناہگاریں گوشاں اشکتا کہ منی گوما ندوی صاحب ہے قصہ کتا یہ واسطہ منی گوما قصہ کتا وادی منہ یہ کہہ رہا دفترہ شتگاں اوشتاتگاں یہ منہ یا برے گالیں تا کہ چھکی اوشتاتا منی دروازے کے دپا واقعی من چھکی بتگا گونڈوی بتگا گوڑا منگوشتا وجہ منتی چھارگات کگا منتی ہمیں کتاب میگزین در کے معیشی نوشتہ کنو کیا چھتو کھائے بگشتا میں ایسا خاموشا چھو وقتا بتا بعض ضعیف پات کا نشتہ منگشتک تو ایسا خاموش ہے مجھتا ہاو میں ایسا خاموش ہے چھتا بیا بنن دی منا نادیتی کہ کاتب یہ کرن دو بتا وہ تو کاتب کے نشتہ کا ایک کوٹی تو کا جاگا نہ ہوتا کہ سیمی مردوں میں بنن دی بلے منا جاگا داتا شما ہمیں کہ وہاں بلیوانے اوٹلے کشا یہ کوٹی بتا کسانی جاگا کی بتا انگتا بری بری منگوزا ای دیما لیچ جاتا بند دیں گوڑا گوشی کہ ماں ترا گندگا کہ شما پہ میں گنڈو بلوچیا نوشتہ کنگا ہے من انچو وشبو گا ہاں کہ من مریضا نادرو ہاں من سیر اوچے دا کب تکا تو ہی گب جاتا میں پادت کا نشتگا نو منا گوشتگی کہ ایک آرہ کہ شما نو کنگا لکھ گا ہے میں مردما ماں جکانسری کا شتا ایشے سرا ماں شتگی ہمیں مرد کر رہا زد بخاری کر رہا کہ وجہ مارا بلوچی ہے دا پروگرام میں دے کہ شما یہ مردما پروگرام دے گا دیکھے زبانانی پروگرام ہستا گوڑا مارا چاوا پی کتا منا کہ استے ہیں گبتگی چھو گلائشی کتا برتگی ہما کے ریکارڈنگ روم ہے یہ مائکروفون ریڈیو ہے مائکروفون درت کا بتگا کوئٹہ ہوتا انو گا شتے ہیں گتا یہ مائک درت کا گتا پاؤ دات گتا مائک نوکے ٹیکنالوجی نوکے چیزت کے گوشتگی مائک دیما منا گوشتا رہی تھی منا گوشتگی کہ ندوی صاحب ہی چیئے من گوشتا کہ ہی مائکروفون ہے گوشتی نا یہ مائکروفون ہے گندگا مائکروفون ہی بلے یہ مائکروفون ہی نہیں ندوی صاحب یہ کوریں چاہتے ندوی صاحب تائی کر رہا انچو میٹر انچو مواد ہستے کہ تو یہ کوریں چاہتا پرکت بکنے
మన ఉషి బావర్క మని జానే పోట్ పాదత్కగా అన్ను के मत तैगुमाई गप्पा खनगा मनी जाने पोट पूरा अंगता पिजरगा के आ जमानगा मैं के रहा एच ने निबिश्तारी द्रुष्मा बुत का लाती किताब सदाए बलूच ये दिखे लगा लाती किताब बुत का भले तो एक कौम ये वास्ता एक राज ये वास्ता रेडियो प्रोग्राम ये लूटगा रवगा है तो गुशे मना 6,000 या 11,000 साल पुराने कौम है वो तई लिटरेचर कर रहा ये सोशल वैल्यूज़ मजबूत हैं ये कस्टम्स मजबूत हैं आई बाज किससे तौसीफ उतारी पुता भले कुछ नहीं बलूच चौथी ज़ुबान बेगाना के यही गप्पा मार सकता हो रहता हूँ मारा जीड़गी परमाता कि वाकई माँ चौथी ज़ुबाना बेगाना की मैं ज़ुबान कुजा मावती ज़ुबाना बुशवाज है तो माँ के रंदा डन्नात के माँ तक मारा किताब निवीस सकी है मारा होती मूसिकार आ रही है मारा होती हमा मर्दों के साज जेमर कुछ गए नाकू पैसे बड़े मर्द विश्वास को था मन किसी किताब ये निवीसक शुरू को था मनी मेता के बचक मर्दों के सही बुतगा मनी कस्तरे सही बुतगा गुड़ा आहा एक गपशन को तक नाकू नु पक्का गनो के बलूची गपजनक न भी नाकू निश्चित किताब निवीस तक तो ई में सर आलतें कि माँ होती बलूची ज़ुबान है अगर जिक्के लफ्ज़ां का चारे नुत्तई कर रहा कैसे हुमान चाप भी 950 शशा कर माता बलूची चाप भी पदा कैसे चक्वेटा तय कह रहा होलुस सरकारी बड़ा चाप भी भले ई ज़मान का कि ई मर्दमात का कार होता ये बिल्कुल वती ज़ुबान है गुमा सिंसियर और मुखलिस बुतगा इशा कार होता सक कार होता सक बाज कार होता कैसे सैयद ज़हूर शाह हाशमी भी मौलाना खैरमन नदवी भी सिद्दीक आज़ाद भी वजह अमानुल्लाह गिचकी भी वजह अकबर बारकज़ई भी या के कसी बीबी के हाँ मतलब निश्ता कार होता भले आनी कार है बुंजा हमें लियारी हो हमें कराची बुता क्योंकि हमें मर्दों चा डन्नात कगी मर्दों डन्नाची अत कगा चा बलूचिस्तान अत कगा चा बलूचिस्तान अत कगा भले हानी कार है बुंजा या के एक राबिता ये सूरत हम कैसे एक जागे बुता बस तक ये शशमा पेसर मां डॉक्टर नेमतुल्लाह गिचकी साहब इंटरव्यू रिकॉर्ड को तगा माना ये जिसको तगा कि अमा ज़माना का शुमा इदात कगे लिटरेचर आगो अमग्रांच बुतगे या रेडियो वती टाइम दाता शुमा चो मतलब शऊरी सूरता इकार मतलब कुता लाती चीज़ें कि माँ वती ज़ुबान है वती मतलब लिटरेचर वती चे धीमा बयान है कि लाते हो मर्दों बुतगन के हाँ शऊरी सूरता मतलब कार्य कुता भले लाते हैं मैं मर्दों बुतगन के माँ गुश्ता मारा बस रेडियो जाब बिरसी के मावती वाना का कंप्लीट को बेकना भले वादे के माँ जाबे द्रुश माँ शतगे मतलब जवाब कुता माँ लिटरेचर तो कहते के मास्टर हाँ वाकई मारा कार कनगियों में मर्दमान जाबे अमराइया कारे अमराइया कैसे कारम कुता रेडियो एक दौरा कैसे हाँ एक शर्रें लिटरेचर ही दी माँ औरता शर्रें बढ़िया तकलीफ होता हमें ज़माने का तो गिंदे कैसे अफ्ताद ज़माने के नुक कैसे तई किर्रा कैसे डन्नी अदब वानक बुआ गाएं राजांक बुआ गाएं अब्दुल समद अमीरी बड़े मर्दों कैसे मिक्सम गोरकी है कैसे पशुमाने जाल बड़े तई कैसे नावला न ट्रांसलेट करना देमा कारा भले इसे पेसर तई किर्रा ई ज़माना का के तो गिंदे तई लिटरेचर तो का नूकी अफ्तादा तई किर्रा नावल आजमाक ये चीज़ कैसे नूकी बिंदा तबा ई मारा मनी वड़े एक नोदर बरिया ज़ुबान लफ्ज़ा के एक शेदाई या जीड़क परमाई के मन तो वती ज़ुबाना मतलब चिच्चो मतलब वती लिटरेचर चिच्चो मैं कह रहा बेगानगी आ ज़माने का नुतो का है कि पदा तई 2000 अच्छी पेसर है कि तो लफ्ज़ा का गिंदे कि तई कर रहा आजमाक नबीसक भी रजाकारी कनक भी तई कर शायरी कनक भी शर्गदारी नबिश्ता कनक भी अवली शर्गदारिया तई कर रहा कि हंसते हैं 960 करीम दश्ती बड़े मर्दों क्या शर्गदारी नबिश्ता करना पता अलमिया का पिछले कि 960 बगैर शस्तो सिया बगैर तो अफ्ताद ज़माने का तई कर तनकीदी सरा तई कर किताब नहीं इसते ये जिक्की लिटरेचर है जिक नहीं बल्कि मर्ची की इसे नज़दीक है तय कर रहा तनकीद सरा किताब ने इसने आया माँ वती लिटरेचर तुका या वती मर्दमानी था माँ शऊरी सूरत वताई तैयार न कुता कि माँ वती मर्दमानी सरा माँ आनी तख्लीक आनी सरा के इसने तनकीद भी करने माँ यक पेली हुए सरा गप्पा माँ शायरी सरा दिन तक गप्पा ना मन किसने ईद के तकानी सरा गप्पा ना मन यू का तनकीद सरा गप्पा कि यू का तो तनकीद अब या तय कह रहा कैसे तरह नवीसकार नरसी तय कह रहा तो आजमा के पड़ा का है हम कैसे तरह मर्दम नरसी लाते मर्दमा क्या लंकुकानी सरा हिसाब बा भले कार को था ये मर्दमा जवानी बढ़िया कार को था शर्रें बढ़िया कार को था ये सबब चीज बुतगा कि मैं कह रहा मतलब एक मजनी तदाद या मजनी के सास या लिटरेचर वानूक
लिटरेचर दरबरूक लिटरेचर रंगीरी कनू के मर्दम चूँकि ईद के कौम या ईद के राजानी सावा हस्ता मन तो आए सावा नहीं मनी ते कर रहा आबे दासकानिया कहते हैं आवाज जमाना गा कहते हैं मंजिल बहार गा वगैरह छाप कुत्ता वाजा आई तो का निविष्टा कुत्ता आ जमान गा हूँ सीसत ताक छाप बुता मर्ची जमील इमाम कहते हैं होती सिचकाना ताक छाप का मर्ची हम कहते 65 ताक छाप भी तई किताब है मतलब तई कहते हैं लिटरेचर है आगा तो आए साहबा चाहे तई लिटरेचर देखिए एक चीज़ ही पता माँ गेंदे के आ ज़माना का अलबत्ता लाती के तई मर्दों बुतगा चुके गुलखान नसीर वड़े मर्दों बुतगा वो उस पर बिजंजो साहब वड़े मर्दों बुतगा आहानी लिटरेचर गुमा एक शर्रे नज़दीकी बुता लाला लाल बख्श रेंदे साहब वड़े मर्दों बुतगा आना सियासत कुता आना अवाम लसमालू के खिदमतम कुता निविश्ताहम कुता गुलखान नसीर वड़े मर्दों में क्या हंसते आइया वती राज कैसे रिप्रेजेंट कुता सियासत कुता भले जवानी शायरी दाता शर्रे वड़िया निविश्ता कुता जुबान सारा मर्दों मना टोईता के कॉन्फ्रेंस ब्लूट आए ने दीवान बेबा मजलिस बेबा सब मर्चगी मन लिटरेचर गप्पा भाषण गोमा गुशं के मर्चगी लिटरेचर युका बानोक जायदा रईसिया को पगाने ये उका सलेमान रईसिया को पगाने ये उका जमील इमाम को पगाने ये मका ऐसा खामोश को पगाने ये उका ईसा बलूच है ये उका रमज़ान बलूच है अमा मर्दों के फील्ड तो कहाँ अमा मर्दों के निविश्ता का नगाह अमा कारा होती किताबा वत निविश्ता का वत ज़रदा छाप का वत कंपोज का वत ये प्रूफ का वत ये मार्किचा कारी और वत मालू का टूइनी तो लोग रोत अय्या होती किताबा ना कि मनी किताबा सर ये किताब प्लीज़ बुआन चीज़ें निविश्ता बेका ओ आइए किताब वानक भी या नबी हाँ रंदी कपे मनी तक कर रहा अदबी रवैया मर्ची सोसाइटी अगर मैं चाह रहे हैं जिक्के ज़माना का अगर माँ कंपेयर करें जिक्के अगर मर्दों कम बुतगा भले जिक्के मर्दों चम्मा गेश्तर कारी मर्दों बुतगा आना गेश्तर कार कुता आहाना डिस्कशन कुता आहानी तो का तनकीद बर्दाश्त कनगे सलाहियत बूद गेश्तर बुता चमारा मर्ची मनी तई तो का के हस्ते मन एज ए राइटर माँ हिम्मत खुद न करना कि माँ वती दे में मर्दों में सारा निविश्ता बेकना ये वास्ता के मना ये रवैया नहीं मालूम है आम रवैया नहीं मालूम है कि अमुक रुचि रवैया के माँ मर्दों में कहते कि मैं कह रहा रिस्पेक्ट ची पच कब तक मर्दों मानी माँ यकी दोमी पादे का शगैर अंदा कब तक है माँ लिटरेचर तख्लीक हुआ बुआ गए लिटरेचर बाज निविश्ता बुआ गए भले लिटरेचर तहा के हस्ते माँ आमा रवैया आना शर्रे मस्बतें रवैया पैदा खुद कनगा नहीं मैं कह रहा माँ जदीद सनफानी सरा निविशक बुआ गाएँ नावल मजन तदादिया निविश्ता बुआ गाएँ आजमाक मजन किसासिया निविश्ता बुआ गाएँ तो कह रहा शायरी मजन किसासिया निविश्ता बुआ गाएँ भले तो ब्या यक रोच माँ पूरे माँ मर्ची के हस्ते अजदा तारीख हैं तो मैंने एक रिपोर्ट पेशदार के तई बलूचिस्ताना सिंधा खलीजा कुए सुलेमाना चुशी एक अदबी प्रोग्राम या डिस्कशनी प्रोग्राम या रिपोर्टा तो गिंदे ये कौमी हैसियत है एक राज्य हैसियत मंतोती लिटरेचर परचा कुछ पे हम ये शिकार हैं कि मंतोशी छारे नेमगा बलोच किसते अमी बलोच किसते सदा साला बोर्स किसते खलीज मुल्क का तो का निश्ता मर्ची आइया वती वास्ता ये जागा पैदा कुछ दखता के ऊद आचे किसते किताब ये या मैगजीन ये डिक्लेरेशन ज़रूरत कुछ बिका आ कुजाम भी मुल्क ये तो का किसते निश्ता आ दनिगता वती वास्ता या किसते प्रोग्राम ही किसते जोड़ कुछ न का के एक प्रोग्राम ही वती नौके किसते हमारा नस्ल हस्ते वानगा हैं आ या वती ज़ुबान आ वती राजा गुम किससे शौक है मन एक इंटरव्यू रिकॉर्ड को तक सोशल मीडिया बनाए एक जरिया है कि मर्ची बांधा हकार बुआ गए सर बोले सोशल मीडिया हर चीज़ नहीं आते लिटरेचर दीमा बरूक नहीं कि 100% आते लिटरेचर अब तरह के हस्ते आ वाबे जिंदगी दरकपी को अमली शक्ल आगा तो चाह रहे गुड़ा तरह के हस्ते आइए जुता आ मर्द गुशी के मन माइग्रेशन कुछ जमान का मैं वरना बुता डनना तो एक प्रोग्राम ही रिकॉर्ड तब उतना मना क्या हाल था कि बलूची अबर बुग गए आ के हस्ते में अमुक रुचि जिंदे सराय कमी बड़ी एक प्रोग्राम है अवश्य मन के हस्ते वती कनेक्ट कुता वती मोबाइल टीविया और मावती लोग से वंडुआना वती के हस्ते जनेन चुकान तवार कुता के प्रोग्राम हुआ बेचारे आहना वती जुबान बियाल कुता भले ये चाशिनी ये चीज़ें कहना और आर रोज अमुक दुरूच सरमनी में नुमासक मना डिमांड करना कि अब्बा ये प्रोग्राम पता कदी कहते हैं ये प्रोग्राम ये बड़े प्रोग्राम पता कदी कि मैं ये प्रोग्राम अभी छा रहे
मतलब इसी के तई प्रोग्राम है चारगे वास्ता तई किताबानी दिमागे वास्ता तई लिटरेचर दिमागे वास्ता तई अमुक थक्का या अमुक जागा के एक बलूची निश्ता आम बलूची निश्ता आ सरपद बीबी की मनी जिम्मेदारी लिटरेचर ज़ुबान मनी वती के ये उका लतीफ़ साहब नहीं ईसा बलूचे नहीं रमज़ान बलूचे नहीं बानुक जायदा नहीं कि आ लिटरेचर तख्लीक कर गए निविश्ता कर गए लिख के गए मनी हम हंसते कि ऐसे एक बलूची एक ज़ुबान ज़ात एक ज़ुबान एक गुशू की मनियों जिम्मेदारी हंसते सिंधा मजने के साथ या बलूच निश्ता सकबाज बलूच रिश्ता वो सिंधा सब ये सिंध सज्जे मर्दम दिरतपोच गरीब बेवस लाचारा क्या आना यट्टी बे वरगा नान नहीं से इन्ना हुए सुलेमाना कैसे चिच्चो बलूच निश्ता वो लाते मर्दम हस्ता मजान ने क्या निविश्ता कर गया मां तो कैसे वायद बुज़दारा जाने अल्लाह बख्श बुज़दारा जाने सईद मजारिया जाने करीम बख्श बुज़दारा जाने देखिए चिच्चो मर्दम मन तो जाने के उधर कार हो गए माँ अर्जागा के निश्तगे ये का जिम्मेदारी मनी मकुरान बलूचे नहीं कि ज़ुबान लफ्ज़ा का ये कूप गए ये का लियारी बलूचे निश्तगे बलूचे जिम्मेदारी नहीं कि ज़ुबान या लफ्ज़ा या लिटरेचर ये का आइए कूप गए ताकि मनी तहा एक बलूची हैसियता अमुक बर्दों में तहा ई शहूर ताकि वदी नबी के इस ज़ुबान मनी की हम मना इस ज़ुबान वास्ता खुजाम जागा कंट्रीब्यूट करेगी मना किताब जूर ये माउती 50 रुपया भी दिया किताब बजूरा मना लतीफ़ साहब के हस्ते एक रीडर्स क्लब ही जोड़ कोता एदा बलूची किताबा नहीं वास्ता आगा मनी कर रहा 7 किताब हस्ते मैं 50 किताब अगर दात न करना 20 किताब लतीफ़ साहब के हस्ते लाइब्रेरिया किताब डोनेट भी करना भी दिया इसी तो का मन तो काएँ होती किसने सियासतदाना बलूच बलूचे गप्पा जनगाएँ किस्सा करने आ खुजें आ मतलब आ वो मंजरा चिगार हैं आ जाहिर नहीं आइए तो जुर्त कुछ न करें तो ऑन बोर्ड आइए गुश्त कुछ न करें अन्ना थी प्रोग्राम मन तो कुछ मत होती ज़ुबान है लिटरेचर वास्ता कार करें माँ होती चुक्का लाभ भी दिया माँ कहते हैं या ज़ुबान खिदमत बिकना ये होती लिटरेचर खिदमत बिकना AR दाद कहते हैं यूनिवर्सिटी वानी एज ए उस्ताद आ लिटरेचर तकलीक का आ हमें होती कहते सपोर्ट सैलरी की यूनिवर्सिटी रसी आ ये अच्छी होती किताब अच्छा बिका या कहते तो लिटरेचर खिदमत बिका या अच्छे मर्दों कहते हैं रोज़गार आना ज़िया बलूचे बड़े मर्दों में कि आ या ज़ुबान सरा ये हस्ते वादा मतलब अवा काराना कुतगे मुख्तसर वादा कि आ लिसानी अवाला च साल ज़माना का माँ ये सरा कहते जेड़ गाएँ आ ये सरा हबर कर गाएँ भले मैं कह रहा इदारती द्रोशुमा या कलेक्टिव बड़ा तो बेचारे आ बड़ा कार कहते नबुआ के बराबर अन्नु मत तो कहते मेरे तक या क्योंकि रोमन सरब मत तो इत्तेफाक में या क्योंकि कि भाई मत तो कहते हैं सैयद स्क्रिप्ट जूरे या क्योंकि ना सैयद स्क्रिप्ट अगर सोरे तो तय वास्ते बलाएं गुनाहे दो मिक्स के रोमन ने मगा तो रवे आ कहते हैं अंग्रेज़ा नहीं बलाएं चाले के आते ही ज़ुबान आ कहते गार का नगलोटा फिर मन तो एक चीज़ सारा इत्तेफाक नहीं मन तो एक जागा कसते हूर नहीं मनी तई तहा अमा इंसानी रवैया के हस्ता अमा रविश हस्ता दनीगता मन तो आहाना आवड़ा देमा आवड़ कुत न कुत के बुआ गलोटा मन तो ज़ुबान है लफ्ज़ा के गप्पा चूं जत कुत कने मनी ते के दिगे बाजे गुशन के ज़ुबान या लफ्ज़ा के हस्ते तई माशी जिंदागो अमग्रंच माशी जिंदागो अमग्रंच के तई मतलब छप्पो छागिरदा तई माशी जिंदे तो का अमीचो कहते बदली या तब्दीली कहते हैं चाहे रदें वड़िया भी शर्रें वड़िया भी तई कैसे तख्लीकाता ने तो का तई कैसे लिटरेचर तो का बदली के तमैये गुमरो अगर शर्रें जिंदी है वहाँ होंगे शर्रें वड़िया वाजे नगाए तई कर रहा कैसे तई तख्लीकाता ने तो का बदली के तई कैसे राइट रे लाइफ स्टाइल के शर्र भी आइए बिजली गम नहीं आपे गम नहीं वरगे गम नहीं आ कैसे वो रोज़गार गम नहीं आइए कार का लिटरेचर तख्लीक करेंगे आ शर्रें लिटरेचर तख्लीक का आ शर्रें वड़िया मर्दुमा दात कुत का लिटरेचर दात कुत का आइए कार अभिषेक के माई कार ये जिम्मेदारी है कि माँ ये कार भी करा मनी तय कर रहा ईद के जंजाल हस्ता कि माँ मैं कर रहा शायर मनी तय कर रहा निविश्ताकार मनी तय कर रहा आर्टिस्ट आ तई चागिर दे सेमी दर्जाए मर्द में तई सब गुलूकार बीमार भी मतोर में वास्ता पिंडे सोशल मीडिया का है ये लाइव का नहीं कुकार जने मर्द इलाज अब कने शायर कैसे बीरी तई या के शायर बीमार है मत तो कहें सोशल मीडिया दपा कुकार करें परचम आई हालत सरे वो मनी तय करा अमा मर्दमा के कार कुता मत तो वती गिल्ला करें परचम मत तो बेग साहब रूचा न दारें
من تو کہتے سبا دشتیری روچا نہ داریں من تو مراد سائر روچا دار بھائی میں کت نگا من تو رسد کت کنگا نہیں یہ کارے باقاعدہ منا طرح کہتے منی تئی کہتے ملک منی تئی کہتے مردم اون بکنا آ منا طرح بزورنگو تاکہ آمنا طرح نظورم وطی نکنا تو ستر بکشک ما لالا لال بخش رندے روچا دارا آئیے کارانی سرا کتاب چاپ کنا آئیے سوائے کارانی سرا کتاب چاپ کنا مراد سائرے بیگ صاحبے یہ کسیا کے کار کتا یا ہمیں مردم کے زندگاں حیاتاں کیستے دنی گتا یا کروچی ایک مرد گوشت کہ ماں اکبر بارک سوری ملک توقی سرا آئیے نمبر پاٹتا میں فون کتا کہ سر منتے اس طرح کیسے چیزیں نبی سک لوٹا اسی مرد حیران بتا منا گوشتی تو من سر نبی ای کو منا شما بیال نہیں وہ واقعی مطلب اسی کہ میں کر رہا یک مردمی اگر سیاسی اثر تو کہنے گیا آئیے آر چوڑا کیسے آرہ نفرت کریے بیال کریے گار کریے آئیے کہ ہم کار ہم آئیے کردار آئیے کیسے آئیے قربانی استا آئیے ماں آئیے چھوڑا کیسے دے مانا یار منی اللہ گپ ماں باز جات مانا دیکھے بعضی چیزیں سر آبر کرنے گیا وہ تھی لٹریچر ہے بھلے ایشن کے ماں سرپت بن کے من شما ٹائم زور گا شما گیشتری چیزیں سر ضابط کرنے وہ بعضی گپ کیسے ریپیٹ بوا گا من آگا پا جنا گا بھلے من گوشا کہ میں کر رہا کم از کم ہما کسانی وڑیا کے کار بوا گئے کسانی پہ میں نوشتہ بوا گئے یک روچی اب چوکی ایک پروگرام ہی بوا گا اچھا ماں لاتی چیزاں نا ماں کسانی ٹونگیا اوشتے چاہ رہے ہیں ماں وطی دیداں کا وطی ویجنا کستے مزن نہ کنے یک ورنہ انہوں میں دیں جہاں سے کستے کوشش کو تگا تا یا آزما کانی میں بلوچی آزما کانی ترجمہ کو تگا اب چوکیا ایک پروگرام ہی بوا گا لٹریری فیسٹیول ہمیں وڑی چیز ہے تو وہ دا پینل ڈسکشن ہے تو کا ماہوار تک وہ یک ورنہ یہ وہ دا چی پادت مانا گوشی کہ ماں وطی چیزانی بجا ماں دگے مردمانی زبان آنی دگے قومانی زبان آنی پروموٹ کرنے گے کس نے رندہ کرتے ہیں چون گوشی کے کتابی چابتا آئیے پیشگارہ تو ہم نوشتہ کتا ہوا مردہ تو ساڑھا آتا ہو ستا چیک ہوتا اور منی یوٹیوب چینل ہمیں گپ ہی رانگا تھا کس نے باہر کتی ہسٹری میکر سے وہ شما کس نے اردو زور گائے پروموٹ کرنے گئے ہوتی وطی بلوچی ہے کس نے سے ہم سر منی واسطہ ہوئی سک باز وشے گپے ہوں میں واہگ مرچی گاچی 20 سالہ 5-10 سالہ پیسر کیستے ہیں غلام حسین شوہا صاحب وڑے مردمی گما درشان کو تھا کہ مجھے تو بلوچیہ نوشتہ کرنے گا ہے تو دنیا ملک گولے تھا گا تھا یہ انگریزی سر 10 رسی ایسی تو ہوتی بلوچی شاعری یہ پرچے انگریزی ٹرانسلیٹ نہ کرنے آئیے انچو چو ہوتی درازہ کشتا وہ منہ دیما ایک ہوتا کہ ایسی منی انگریزی شاعری میں کتا ٹرانسلیٹ ہوتا یہ پورے بک کی منی دیما ایک ہوتا کہ من ہی کارک کرنے گا تو ہوتی لٹریچر تو زبانہ نہیں سرا نفرت چون کنے تو سوسائٹی تو کا نشتے تو کہ بھئی اردو زی یک کیا وہ دعا پسپار کرے گا سوشل میڈیا کہ فلان یہ دست منڈ باتا کیا اردو نوشتہ کا یہ چم بچر رہا تھا کیا اردو نوشتہ کا یک شرط مطلب ناموری سر میں رائٹ رہے مطلب آو دیکھ گا پہ کیا کردار ہے سر میں نروان نامان گا نہ جانا کہ آئیے کیٹیگری خط کجائیں لٹریچر تو کا بلے سر منتی رویہ ایشا کہ من تو سوشل میڈیا کا ہے من تو دعا پسپار سر میں من تو مطلب ہوتی نوکے نسل چی مطلب میسیج دے گا ہیں وطی اما کے تی وانوں کے لٹریچر ہے وانوں کے منی تی زبان من تو یہ واسطہ ایدہ ہوشتا تھا کہ من تو وطی گوما گا لگائیں وطی گوما عبر کر گئیں وطی گوما کے اس نے من تو وطی ایشوزانی سر عبر کر گئیں وطی لٹریچر سر نوشتہ ہو گئے بلے دنی دنیا صحیح نہیں کہ تو چی نوشتہ کر گئے مرچی من تو چیکوفا ادا کے واقفے من تو کس نے میکسم گور کیا ادا زانے یہ واسطہ زانے کہ آ لٹریچر ٹرانسلیٹ بتا کا اردو تو کا ٹرانسلیٹ بتا کا مرچی من تو آ رائٹر زانے آئیے آداب کیستے بدھ کہاں کہ آئیے وطی میتگے مردوں آئیے وطی ہمیں شعر مردوں آر رائٹر مزد بلے دنیا تو کا زائدہ ہے نا کیستے کئی انٹرویو کو تگت آگوش مانگ چا پاکستان رات کہا جوانے ترکی ایک چیت رائٹر ہے اس تک ماتے وانو کیا ہوں وہاں ٹرانسلیٹ کو تایی کیسے لٹریچر ہوتا اس تک ہاں شما میں لٹریچر شما میں مارا وانے اس تک سک باز تایی کتاب ترجمہ بوتے گا جی
ناظم ہاں جی بالکل بالکل ناظم حکمت تھینک یو عیسیٰ بلوچ کریکٹ کرنے گئے زائدہ ہے نا کہ اس نے یہ رو انٹرویو کہا کہ ماں تاتکگا پاکستان اچھی ماں ایک رائٹریا اور ماں تئی فینیا اور ماں کے اس نے شمارا وانے ہوتا ہے کتاب آو ایران بتا تھینک یو ناظم حکمت کے اس نے ایران بتا کہ میں لٹریچر اودا وانک بھی تئی کر رہا کہ اس نے انگریزی ہے یا دیکھیں انچی زبان اسنا فرانسیسی ہے کہ اردو تروا آتکگا ٹرانسلیٹ بتگا ادا میں کر رہا آتکگا ہزارانی ایڈیشن چھاپ ہزارانی ایڈیشن کستے چھاپ بتگا مردمانی دیما آتکگا من تو ادا کستے اڑتگے کہ منی تی کتاب اردو ٹرانسلیٹ ما بھی منی تی کستے آزماک منی تی رجاک اردو پڑھ ڈائلیکٹ بعض جگہ فرق بھی زبان اثر بھی وہاں منی تی معیار نہیں من تو ایک انچی جاگیا نشتگی کہ ادا دنیا تی گونڈو رو منی تی زبان سرا آئی سرا اثر کپی بھلے ایشن کے کھیرو گورا دیکھے بعضی جگہ بلوچ نشتگا آ منی ہوتے ہی زبان آچی دور روانا آوہ نظارہ لٹریچر و دوری گپی کہ ماں بنتے ہیں اس کے افسانہ چیئے شاعری چیئے آوہ چاہتی زبانہ دور رو گائیں آوہ زبانہ چیئے ہوتی کہ بیگانہ بو گائیں پرچک کہ ماں آوڑا کے کھارے مردمانی سپورٹ ہے وتی مردمانی سپورٹ ہے آنی دل بڑی ہے ماں آنی واسطہ دل بڑی ہے کھارا کنگا نہیں یک زبان یہ تو کھا ماں گا دگے زبان یہ کر رہی کہ سابق نہیں ہمیں سرہ کندی ہو ماں بوشی کہ ہستی موادہ میں جنی آدمی رائٹر چارم پنچم میں کہستی جنی آدمی رائٹر کہستی یکی کے ہستی مختلف پوروں میں آ رہو یکی یا دعا آ رہو بلوچیتی کا ریپریزنٹ کا لیکن پورے قومی پورے محلوق کی کچھ ہیں مت تو شانہ ایجوکیٹ کرنے کے واسطہ اشانہ کہستے شانی راہ پچ کرنے کے واسطہ اشانہ ہوتی زبان نہیں ہوگے آ رہے کے واسطہ ماں چیئے کتا ماں ایچ نہ کتا ماں سر پدبان کے آگا ذکی وعدہ ماں ہوتی زبان ہے یا لفظاں کے سر گریتا مرچیوں سر ہما گرے وگے وہ مرچی ماں ایک اپا وش مبیں کہ میں لٹریچر نوشتہ بو گئے فلانی باز نام درا اڑتا من باز نام درا اڑتا منا مردم پجا کارا منی زبانہ پجا کارا انگتا کستے دلی دورے مارا باز کار کر گئے مارا ہوتی مردمانہ ریسپیکٹ دے گئے مارا کستے تنقید صلاحیت ہوتی تو کا بودش ودی کر گئے مارا ہوتی مردمانہ مہر دے گئے مارا ہوتی مردمانہ دل بڑی دے گئے کھارا ہوتی مبائی شوئے منت وار ایسا خاموش وجہ ایسا خاموش میں منت کے شما سر بڑھیا بلوچ چیزی کو بلوچی سرحال صاحب ہمارا صاحب بدید ہوں وجہ مبارک آزی جاگے کشی من کے وفائے راز شواز رت تگاں کم کم باز باز شواز رت تگاں منگار گل زمین گناہانی جنگلا منگار گل زمین گناہانی جنگلا جاگا کجت نمازے دو سوالات تو زبانیں دیمروں میں زبانیں کچھ دروں میں دعا کرتے ہیں ان دو سوشل سائنٹسٹ اور سماجی سائنٹسٹ آپ اسے کہ زبان جو اس سے دیمر ہوگا زبانیں ترقی کرے گا زیادہ زیادہ ڈیولپ کر آئیے اکنامکل پوزیشن یعنی معاشی پوزیشن بچہ زبان سوال سبب یہ رشی اگر اما قوم اما ملک یا اما براد کہ اکنامکل ڈیولپ کرنا آئی زبان دوسری پشت ہے اما اسپیر بتانے کے لیے سسیلیا ایجوبا ہے اما زبان مچی سال سے پر گیار بلا میں چیز نہ ہے بچہ نہیں اسی ایک سمجھتے اسی چائنا 1980 سے اس تک چائنا پسند ہوا زبان بابا آنی جنہیں آج ملک تو چائنا سے لیکن ملک کا ڈھنا ہوا فرینچ والا انگریزی والا ایوان بچہ ہے مارکیٹ بار ہوا نہیں پتہ ایک چیزیں جوڑ کر کمپیوٹر ہونا ملک انگریڈینٹس آدھوا ہمیں زبان تک ہے بلد گئے بنانے گئے لوگ گئے تھوڑا اسی ایک طرح سے زبان آواز کر زبانی دعو بھی بن جائے مطلب وہ سپورٹ کرنا معاشی طور پر یا اخبار ہے یا رسالہ ہے یا علم کا ادارہ ہے کوئی بھی ایک سپورٹ کی چیزیں زبانیں ڈیولپ کر رہی ہیں تو اسی بابت تک میں جب دو ہی سوال لگا کہ زبان سماج میں ادب ہے زبان ادب سماج میں چھ ریلیشن
ادب دوستی بغیر سماج وہ ادب اچھی نہیں سو چاند سر ادب پانی کا بغیر ایسا کرتا اکسان تو ایسا نہیں کرتا یہ اسی تو کا مرچی بلوچستان کے حالات جو مطلب پچھلا چند سال تھا ان سال 47 علی وہ زیادہ ایشیا اسی سچویشن حالات ادب والا چینج آیا یہ ادب بلوچستان مرچی کے ادب یہ سچویشن وہ ریلیٹڈ ہے یا آؤٹ آف یہ سوالتا شاعرانی وسعت سخت باز مزے یکی تو سپورٹ ایک ابجد کے مردمانی کے سنتی راجے من ملیال شرح سرجمیہ ڈسٹرائیو کو کہ میں مردمانی یا میں راجی بیگانگی اصلے کہ میں مردمانی سپورٹ نبو ہے کہ سپورٹ کرنا ہما مردم سپورٹ کرنے گا کہ آنی جندے سیادی تجکا ہوں لفظاں کا یا لٹریچر ہستے شبازی مثال ہستے بالپرز باہرنا بلوچ کلم ایک ادارے بلوچ کلمہ ادا بازے میں شاعر و نوشتہ کارانی کتاب چاپ کتگن تو آنی کمک ہوتا ہمی صاحبہ مشکتہ ایک ادارے ہی اس سے بام جبی آئیے ہم ادا بازی شاعرانی کتاب چاپ کتگن تو آئیے کمک کتگن انفرادی اگا اندروشمہ تو چارے ہم کہستے ہیں ڈنو گورا کے مردم نشتگا آہانا یکی کو دعا چارہ دہا انچونا کو گانی سر ایسا ہوا کہ آہانا مدد کتگن کمک کتگن بلے آوڑا کے کمک کے مدد گپا کے ماں جنی نہیں استے بالکل نہیں استے چونکہ بالپرز انچے ورنہ کہ آئی پیڑا کار کنگا نوشتہ کنگا ٹرانسلیشن کارا کنگا پٹپول کارا کنگا ریسرچ سے پٹپول کارا شما زانت کے بعض جگانسری کاری یک مردمیہ آگا یک شاعری سینگا انچو کے زائدہ گشگا کیا یہ سینگا جنی آدھے کا شہر بندن تو آر نبی سگین تو ریکارڈ کریں آپ پٹپول کار رشتہ تربتا آئیے کراچیات سے تربتا تک کراچیہ ٹریول کرے گے واسطہ رہو گو آگا کم سے کم 15-20 کلدار آئیے ہمیں یکی مردوں میں ریکارڈ کرنے کے واسطہ لگی یہ کارا ادارتی یا آواری اچھی گروانی کہ ہمیں بڑے مردمانہ ٹاسک بکنا آنی مدد کمک بکنا کہ ای کارا شما بکنے کہ قصید یا خاصے سبجیکٹ جیسا کتاب چاپ کرنے گا این ابو کے برابر ایشانی بالکل ضرورت ہے وہ تو شر جیل تک کہ تاکہ ای وڑا کمک کو ای پہ مدد نبی میں کار آوڑا بیما شروع نہ کروں دومی کے تئی لٹریچر کس نے تئی شاگرد دے تئی جاورانی کس نے عکاسیہ کا تئی لٹریچر کا تو بلوچی کپا جانے بلوچی تو بلوچی لٹریچر ہے دست و پاس بستگا آر حساب ہے کہ اس نے آئیے لٹریچر ہوتی کہ ہما بزرویں ہما کے آئیے روخیں اور رائیں آج 70 بلوچی آوا تھا کہ اس نے در گیت کو اتنا نامت رکھا ہے آئیے سوابہ معاشمہ درست جانے آگا مانے گپا رہا کسی پدری وڑیا بجنے وہ باندھا کسی پریس کرا میں دیما در آپ کسی میری واسطہ نہیں تک لوچی راستے کرتے تو لٹریچر ہما وعدہ کس نے تخلیق بھی کہ تو کی دلے گپا جت کرنے کہ تو ہر بڑا کس نے آج ہوئے تو کی دلے گپا جت کرنے کسی طرح گوشت مکا اگر طرح یہ آج ہوئی آزادی بھی کہ تو کی گپا جت بھی کرنے وہ دیکھے تو کی گپا جت نہ کرنے تو لٹریچر چون تخلیق بھی لٹریچر نہ بھی تخلیق مردم کرنگا وہ دی وسا کرنگا ہما مردم کے در ورا نشتگا نکو ورا نشتگا یا کہ گپے ہوتی گپا جنگائیں اگر کسی حمیدان نشتہ کس نے ہوتی نزور بالادا وہ پاترا پاں وہ ترسا کس نے ہوتی کسا ہوتی گپا جنگائیں بلے ہاوڑا کہ بوا لوٹی بلوچ لٹریچر ہے کہیں نہیں وہ تو گپا جنگائیں بلوچی لٹریچر کس نے ہوتی شاگردہ یہ جاورا آوڑا ریپریزنٹ کرگا نہیں آئی اکسا آوڑا بھی ازارگا نہیں کہ بوا لوٹی دو بھی گپ یہ چیزیں واسطہ طرح ضرورت بھی لطی کے اس نے یہ میں ضرورت بھی لطی جاگانی ضرورت بھی کہ تو انہیں کچھ کرائیں پھر پر لطیف صاحب اگر 7 سالہ کے اس نے آئیے صحافت ہوتا
بھلے آیا کنچی جائیے تو صحافت ہے کہ آئیا لیاری گپ جاگ جائیے آوار کت کتا یہ جیڑیوں آوار کت کتا انہیں انسانی نفسیات بروچے نفسیات بابتا انہیں بشتہ کتا کہ اخبار چاہو تک کجام جائیے تو مشکلات وغیرہ تیکر چیا تیکر ٹی وی چینل نے تیکر اخبار بھیجتا تیکر چوشی فور میں نیستے کہ تو ہوتی گپا کسے کا جنک بلوٹی جت بکتے کہ مطلب صحافتی زندگی ہے یا صحافت راہ کسنی شواستا ہے مزنی کسنے انچی جاگے کہ اودا ای اولے دا پچی کے دا تو ایک آئی کش دنیا سر بھی تئی کر رہا بلوچ کر رہا کسنے ای فیلڈ ہم کالی مردوں سرمایہ کاری نہ ہوتا مردوں میں پڑا آپ کا انچے مردوں کے ریلیٹڈ نہ ہوتا گئی فیلڈ آپ کا ایسے بزنس آپ کا تو میں بزنس پہ کرنا کارا بزنس پہ کرنا بزنس کتا آگرہ کسنے شتا سائیڈ لائن ہوتا بند ہوتا یا بند کرنا ہوتا نو وعدے کہ تو ایسے قوم مطلب اس سکندر کی ماں ہوتی مطلب زبانا ہوتی راجہ ہوتی مردمانی گپا دیما برا منہ ایک بزنس کرنی نہیں گوڑا تیید اخبارانی مزنے تیدانی کساسی بتگا تئی کسی ٹی وی چینلانی مزنے کساسی بتگا صحافیانی یہ مزنے کساسی بتگا بلوچ جرنلسٹ کو چاہے ماں جیب شاہ میں تیاری والا بلوچی ہے کہ ہمیں جو مزاد وقت ہے کہ ماں دیکھیں نشستانے جو آئیے مجھا ہمیشہ ہے کہ جمعہ بلوچی ادب سرا اسے فلاسفیکل لیکچر آواز کا مشکل ہے اور اپنے اگر اسے کہ جمعہ تنقید ہے تنقید اگر بچار ہے تنقید ادب یا قصے اگر اردو ادب تو بچار یا انگلش بہتر بچار یہ تنقید جو ہے یہ شیر ہے ادب دیما روا کے واسطہ ایک دیگر راہ ہے میں نظانا کہ میں بلوچی ادب تو کا یا میں بلوچی ادب جو دیما نشتا کہ تنقیدہ بھی ہوتی ہے کس قسم کی میں جو ہمارا ماں پیسا تو سب مایوس بندے کہ ابھی 300 سال ہے 4-5 سال ہے کہ بلوچی ادب اور بلوچی شاعرانی کا معاشرہ اور مچھی تک یہ پوزیشن ہے کہ ماں تجھے ویسے امید نگن دیں کہ بھائی نہیں ادب چلیے طرح دیما بڑھو کوالٹی طرح دیما بڑھو اور وہ زندگی ابھی دیما دباتے ہو مایوسی میں بھلا رہتا ہے چکا میں جو رستے زیادہ جو عمر قدام نیمہ زانے کے میں راہ کار نہیں میں جو بھوکے نسلیں یا زیادہ سے رستے ماہمی اندازہ جانے کہ بھائی ماں مایوس ماں بھائی کار بیگ ہے بلکہ اس کی جد ہمیں نہیں کہ جو بیگ لوں گی بلے کار بیگ ہے بلوچی ادب جو ابھی نوجوان ہے ادا بھی داتے اچھے نشتے نا جو بلوچی افسانہ بھی لکھا بلوچی جو ایسے آرٹیکل بھی لکھا ہاں یہ ہمارا کہ چونکہ نہیں معلوم چاہے ہو کہ فائدے میں سائنس سے بھی لکھے جو بلوچی ادب کہانی شاعری نہیں یا کہانی افسانے نہیں سائنس سے صرف لکھے سیاست سے صرف لکھے کیونکہ واضح اچھی چیزیں لکھے اور نئی جو پیڑھی ہے ماں یعنی تسلیم کرنے کے ماں بلوچی زبان و ادبہ سے دور گزرے اس کے ہمارا اچھے ماحول یہ رستہ ایسا خراج کیا یعنی شما حیران پہ کہ ماں موکی ہمیشہ بلوچی مبارک شروع ہوتا موکی آبی ڈاکٹر نے افسرہ اس کی کتاب یہ ہستا سرحال تفنامہ انچو یہ رہتا جو انچو بلوچی کتابوں میں کارے میں انچو یہ رکھنے نا ماں زانے کے ماں ونتے نہ کرنے بھلے واجہ جو کتابیں ماں دیما خود ماں وانا کے شروع کو ماں چاہ رہے بھائی بلوچی ہو ماں بس وانا شروع کو ماں چاہ رہے ماں سری کتاب کو بڑا ماں فون بھی کو ڈاکٹر صاحب ماں بس ماں بھائی پہلا اسٹوڈنٹ ماں ہے یہ بلوچی تو پہلا بات بشے کر دیتا اور انچو کے شما ہو کہ ابھی بھائی ادب ہے تو یہ تو بات کے ساتھ ڈاکٹر ابھی دوست مطلب نام ہے بلوچی خدمت خدمات کہ آستے وعدہ یا اشتوی کرنا یا اشتوی پیسر کے ربشتر کتابہ شاعری مرچی کسنے آئیے آل سرا وہ یہ جدے آلہ کے سرا پھر کے دومی کیسے بلوچے لڈوارے کسے ہیں کہ آگا ماں مشکل ریٹرن شیپا میں کر رہا آوڑے تاریخ نیس کا
بیشتر بکرا اورل کس لٹریچر بلوچی ہے تو آئیے تو کا ہم کہتے ہیں رندو بلوچ کہتے ہیں لڈوار ہے کہ کس ہیں کہ آلاباجی کے بلوچ کہتے ہیں لڈوبار کو تک چاہو حد کا فاضل شاعری تو قطرہ یہ واضح کیسے رکھ کے آئیے خاصے شعر کہ جی ہما باریک کے عرب رندے جاگر یہ شعر آئیے کہ اس نے بلوچ ہے ہما کے زندوان ہے ہما زمانے کے بلوچ ہوتی اس کو دورہ ہوتا آئیے یہ شاعری تو قطرہ آئیے عکاسی کے دگہ کہ بلوچ کجا مالک تو کبھتا شروع بلوچی زبان ہے فٹبال سی میں سر نہیں درستانی سر نہیں تو میں یہ خواہ ہے کہ لطیف صاحب جو کہتے ہیں دبئی وزیری کہ وطی اسکولا زواج زرکان اسکولا اور رمضان بابی سر اسکولا بلوچی کورس سے کلاس استے بنگیجی ذمہ داری اچھی استا اشانہ باید اس وزیری یہ جوانے کارے بھی ماشاء اللہ کہ پریکٹیکل بھی مرچی کی دیوانے سے کار شروع بھی ہے یہ بنگیجی ذمہ داری سارا وزیری تھے باید ہسٹری میکر بلوچی